kadi itanbiag ko siya kadipay tinmalaglagip mo no siyak man bilang tikas mo damagen sikatinak arara paapen no siyak dito'y awan pagdanagang kasar saritag daytoy ladawang ket kada awag mo telepono isut dengeg daytoy barukong ko nagrigaten long distance nga ayat iten na ti iliw ken panaas naginad ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anos tabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta ti segaken suno tasiksikalat inay ayat ko uray adayo ka dito'y arpal kasla asika lata kanyak taday datimeg mo no mangigak umanayen dunggo aliw-liwak day din tugot ko sa pata inikutak awan di mulit na di puso no kaya maulila at tatamet iliw na kensika nagirigaten long distance nga ayat iten na ti iliw ken panaas naginad ti oras nga aglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anos tabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta ti segaken suno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayat iten na ti iliw ken panaas naginad ti oras nga aglabas kaput karayo at di maipapas alawen agan anos tabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta ti segaken suno tasiksikalat inay